أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، obboleeyyan kiyya kan islaamaa, assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Bakka jirtanitti nagayaa fi rahmanni rabbi guddaa isin irratti haa jiraatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandayaadhaatii duba gartee balaa fi musiibaa nuti quba hin qabne jalaa nagaya nu haa baasu jecha viidiyoo kana keessatti fedhinnaa rabbii guddaatiin wantiniin irraa dubbachuu barbaadu akkuma mata duree gubbatti ibsetti inshaa Allah budaa takka hisdii takka ija duba gartee warra feesbuukaa waan jedhu irraa hin dubbachuu barbaada. Kunis duba gartee maalirra dhaabbadheetii ragaa hadiisa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam godhadheetii jechuudha. Maal jaa rasuul sallallahu alayhi wasallam, al'aynu haqqun, ijji namaa nama seenuun budaan nama nyaachuun dhugaadhaa jedhe nabiin sallallahu alayhi wasallam. Asirra dhaabbadheetiin ragaa takka takkaa fi duba gartee waan babbareedduu takka takka akkasumatti dhaamsa bareedaa dabarsuudhaaf yaala izni rabbiitiin. Rabbi ishrah lii sadrii wa yassir lii amrii wahlul uqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. يقول الله جل وعلا، ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي نبي محمد تدبتي مالجا عليه الصلاة والسلام، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. مالجا عبد الله بن عباس ربين دلقات التويساء الرهاجالة آية خناجيزي فسروا أمني كفارا دبقرتي آية ببريدة قرآن ببريدة أفان كيتر راوان دقهاني في حسدو تكا إجساني تنبدا ستته فدني جئتي دبقرتي عبد الله بن عباس لفخاي. إمام ابن كثير ربي الرحمة إسافا قدو أسرت أبتي دبقرتي والله وائي إجنمات أكم قوتو في هنگم تكا أكم همتو أكتاتي هنگم تكا أكا قام المنامات الرتي استهي لبو المنامات الرتي ميتا دبرسيتو دبقرتي إمام ابن كثير دبتا ربي نساني في رحمة هاقلو في مال جاء نبي صلى الله عليه وسلم حديث خيسة دبقرتي حسني في حسين دعائي إساني في قلوتر. حسني في حسين نبي صلى الله عليه وسلم دعائي إساني في قلوتر. غنمو دبقرتي إسان أبي اتتتو في ربين إجاهمتو إجا حستي كسمتي سحري فالفل درا نجاي إسنها باس وجئتي دبقرتي نبي ربي صلى الله عليه وسلم. حسني في حسين المال إني أخاخو تهف سيدا شباب أهل الجنة إساني دبقرتي دعائي قلو في تور. أكسمتي أبان كينيا أبان أنبيوتا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نبي الله إسماعيل في إسحاق ilmaan isaaniitiif du'aa'ii itti godhuu turani akka ijji namaa isaan hin nyaanneefi. Waan ajaa'iba sitti tahu seenaa nabi Yuusuf keessatti alayhi salaam wayta duba gartee nabi Yuusuf biyya Masrii tana keessatti duba gartee hoogganaa tahee biyya san kontirool godhe. Achi booda duba gartee obboleessa isaa xiqqaa Binyaamiin mala baasuudhaan duba gartee wahina jalaa fuutee takkaa duba gartee kubbaayyaa weelkaa dahabarraa ta'e hammootiin waa itti dhugu jalaa hattee je'ee if biratti gizee isa qabu nabiyyallaa Yacquub dubbiin tun isa dhaqqabde alayhi salaam. Hogguu kana duba gartee ilmaan isaa 10 fuudheeti nabiyyallaa Yacquub hara Masrii isaan erge. Hara isaa hara Masrii isaan erge.
ammoo gizee isaan erguuf deemu kana dhaamsa ajaa'ibaati dhaabeef maal ja'a waqaala يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يا رب وردنا سرت الكتران تاسيس يا بني لا تدخلوا من باب واحد يا المانكية يا ميلان أنيتي لا تدخلوا من باب واحد ولا تكان بكتكا جرجتني بيمصي سنه سيننا وادخلوا من أبواب متفرقة ولا أدات دبقرت سينا وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله مرتين دبقرت تربي مليهن تاني عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون أني دبقرت رب الرت إركتت انجرا والرقا رب الرت إركت سر رب الرت ها إركت وجئ دبقرت عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة مفسر هذه الأمة دبقرت بيخا أمة خنا خنته عالم دي قدان علمي أدير إرقما ربي مال جئ فكي أجائبات آية بريدة خنجلا باس يا أبولينكي واني نبي الله يعقوب عليه السلام ilmaan isaatiin bakka takkaa hulaa masrii tana hin seenina gizee biyya masrii tana seentan bakka takkaa duba gartee bakka takkaan hin seenina gama takkaa jihaa adda addaatiin seenaa hii je'e wanti isaaniif dhaameef maaliifi isaan khanaatiitu garmalee bareeda garmalee duba gartee gizee akkanatti ilaaltu ummata dardara ummata babbareedoo hedduu si harkisan hedduu duba gartee ija namaa tana fuudhanii tanaaf duba gartee akka ijji namaa ilmaan isaa isarraa hin nyaanneef akka budaan isaan hin seenneef irraa sodaateeti yaa baniyya laa tadkhuluu min baabi waahid ummanni dardaraa babbareedaan warri gizee halaalaa laaltu akka duba gartee fuulli isaanii ifukhuni duba gartee yoo bakka takkaa dhufee namni isaan arkee maaluma ummatuma akkan ummanni akkana bareedu akka namni akkas hin janneef bakka adda addaatiin seenaahi je'eeti ilmaan isaatiif dhaame ijji namaa tuni dhugaa tahuun ijji namaa tuni dhugaa tahuun budaan si nyaachuun seenaa bareedduu seenaa xiqqoo takkaatu zamana rasuulaa keessa ta'e alayhi salaatu wassalaam seenaa bareedduu seenaa xiqqoo takkaatu ture sunis maali gaaf tokko zamana nabii keenyaa sallallahu alayhi wasallam sahaabticha tokkootu jira maqaan isaa sahl ibnu hunayf jaaniin duba gartee sahl ibnu hunayf namtichi ja'amu kuni qaama dhiqachuutti jira namtichi kuni qaamni isaa gar malee adii sahaaba adii ni bareeda halaalaa gizee laalte ni ifaas qaamni isaa kuni hogguu kana sahaabtichi tokko maqaan isaa caamir ibnu abi rabiica caamir ibnu rabiica namtichi ja'amu namticha sahl ibnu hunayf kan qaama isaa dhiqachu jiru kana gizee arke ajee jechuu laal maaluma qaamni akkanatti bareedu maaluma qaama akkanatti dhokotee jiru qaama adii qaama akkanatti ifu takkaa arkee hin beekuu je namtichi kun akkanuma jechuufi namtichi qaama dhiqachuu ture san qaamni isaa akka jiru garagale morma isaatiin akkanatti ol godhachuu dadhabe qaamni isaa akka jirutti immediately waytuma san garagale jechuu namticha kana duba gartee rasuula rabbii bira fidan alayhi salaatu wassalaam namticha kana rasuula rabbii bira fidan alayhi salaatu wassalaam hogguu kana maal tehee jannaaniinu osoo inni qaama dhiqachu jiru caamir ibnu rabiicaan isa kana arkee qaama akkanatti bareedu arkee hin beekuu je'ee dubbate jannaan rasuulli rabbii lole sallallahu alayhi wasallam gar malee lole maal qabaa tokkoon keeysan
waan obboleessa keeysanirraa isa gammachiisu yoo arke yoo isaaf du'aa'ii godhe maashaa Allah rabbiin barakaa keeysa isaaf haa kaayu bismillaahi irrahmaan irrahiim osoo je'ee silaa isaaf barakaa kadhate maal qabaa je'ee duba gartee nabiin rabbii dubbate sallallahu alayhi wasallam. hogguu kana namticha kana yaaman namticha budaa ittite ijaanseeni kana yaamee rasuuli sallallahu alayhi wasallam bishaan kaayee bishaan sanin waddeeni wadda'achiisee qaama duba gartee eega wadda'achiisee booda bishaan kana fuudhii obboleessa keetti irratti deemii naqii jeen bishaan namtichi kun irraa wadda'ate fuudhanii itti geessan akkasitti duba gartee itti dhiqate duba gartee ijjisan keeysaa baatee ja'an duba gartee. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي مالجا صلى الله عليه وسلم إرهدو إلمنا ما خنا إيجا قضاء في قدر ربيتي إيجا مرتي ربي قداتي واني قلافتا إجما تاسسي قلافتشون مرتي ربي تهو وجين نبي صلى الله عليه وسلم حديث خنا جزي دبتو maalitti fedhe ijji namaatun hangam takka hamtuu akka nama waraantuu garsiisutti jira jechuu nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam. gaaf takka nabiin sallallahu alayhi wasallam ijji namaa seente nabiin rabbii sallallahu alayhi wasallam ergamaa tahuu isaatii wajjin jibriil itti dhufe alayhi salaam yaa nabi muhammad maal taate yaa jibriil nin dhukkubsadhe jeen akkasit duba gartee jibriil alayhi salaam nabii keenya irratti duba gartee du'aa'ii godheef bismillaahi arqiika maqaa rabbiitiin dawaasiif godha je'ee itti tuttufee du'aa'ii godheefi nabii rabbii sallallahu alayhi wasallam akkasitti fayyee duba obboleessa kiyya gaarii obboleetii tiyya gaarii waa'ee ijaa waan hadiisaa fi qur'aana raayooniin dubbadha je'e za'aaniin an qabu naaf hin geessu hedduudha. mee hammaan dubbadhe kana keessatti rabbiin barakaa keessa nuuf haa kaayu warra duba gartee gorsa irraa fudhatu rabbiin nu haa taasisu jechaa dhaamsi kiyya duba gartee gara isii duba gartee footoo isii feesbuuka gubbatti maxxansitu isii qaama qullaa feesbuuka gubbaa footoo if keeysu isa duba gartee haadha mana isaatii wajjii wal qabatee feesbuuka gubbatti footoo if guuraa olu isa ilmaan isaa babbareedoo qacalee unkura bareedaa baru silaa abdiif eeggannu walitti guuree footoo kaasee feesbuuka irratti if baasaa oluuf dhaamsaan qabaafi wanni irraa dubbachuu deemu kan aalimtichi tokko maal jee aalima zamana keenyaati sheekh doktor Umar Abdulkaafi Jaaniini wallahi isaannan haadha mana isaanii ilmaan isaaniitii fi qabeenya silaa isaan qaban feesbuuka irratti baasaa olaniif ani dhaamsaan qabaa jee maali jannaan akka duba gartee ija namaatiin hin nyaadhamneen irraa sodaadhaa jedhe. Tayyib feesbuuka kana duba gartee nam miliyeen meeqaatitu jira akka yeroo adda addaa irraa dubbannetti. Arraan tana shamarran meeqaantamii meeqa kan dhukkubsachuutti jiru. Dhukkuba isaaniitiif mana hospitaala meeqa dhaqanii duba gartee dooktarri achii isii dhukkubaa as isii dhukkubaa kan irraa wallaale. Nam meeqaantamii fi meeqa kan ija namaa kanarraa dhukkubsachuutti jiru. Nam meeqaantamii fi meeqa kan ija namaa kanarraa hirriiba dhabee maraachuutti jiru. Nam meeqaantamii fi meeqa kan afaanii fi funyaan isii wallaalanii biyya namaatii maallaqa walitti guuranii fi kan biyya isiititti isii ergan meeqaantamii fi meeqa. Kanaaf duba gartee yaa obboleetii tiyya isii feesbuuka gubbatti if baasaa oltuuf isii feesbuuka gubbaa teessee viidiyoo if waraabaa oltuuf isii hugguu dhibba takka rifeensa siitii fi maarree isii achirratti baasaa oltuuf wallahi ani sirraa hin sodaadha akka ija namaatiin hin nyaadhamne duba akka duba gartee ija namaatiin hin nyaadhamne akka ija namaatiin qaxarri keessin cabneen sirraa sodaadha yaa obboleetiitii isa duba gartee haadha mana isaatii fi ilmaan isaa babbareedaa feesbuuk irratti ol baasaa oluuf ati ifii teetii akka feete tahiiti ijoollee teetiif ammoo rahmata godhiif
abdiitee tan baruu tan fuula duraa qaxara isaanii isaan hin cabsin, biddeena isaanii duraan balleeysin, nasiiba isaanii duba gartee ittiin dukkaneeysiniin si jeesiif dhaama duba gartee ragaa waaniin ilaa ammasiif dubbadhe kan namni garii maasha Allah si ja'u jira, garii akkam laalee ajeeka duba gartee achumaan si nyaachuu jira jechuu duba gartee yaa obboleetiitii jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa kan si uume wallaahi rabbii si uumerra namni si beeku tokkollee nu hin jiru. Rabbii si uumerra namni siin beekaa jedhu yoo jiraate namni san si soobe sitti hijibee beek. Namni rabbii guddaa si uumerra si beeku hin jiru wallaahi alazim. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa shamarran kana akka itti uume beek. Waan akka itti uume beekuu fi qaama keeysan sattaradhaahi je'een. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gizee shamarraniin sattaradhu uffadhu gizee je'een kana mirga isii miidhuu fi miti, isii xiqqeessuu fi miti, isii namaa gad godhuu fi miti, dantaa mataa keetiitii fi uffadhu siin jaa. Maaliif jennaan qaamni dhalaa kun akka fedheehu ta'u nama harkisa. Qaamni shamarran takka nama harkisa. Kuni duba gartee beekamaadha jechuudha. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika yudniina wa nisaa'il mu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin. Laal nabi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayata kana gizee dubbatu gallaaluuf feesisaa. Aayata rabbii kana yaa nabiyyicha qul li azwaajika warra keetiin ja'i, dubra keetiin ja'i, wa nisaa'il mu'miniin intala dhugaa rabbitti amanteen ja'i. maa qaala wa nisaa'il muslimiin dhalaa islaamaatiin ja'i hin jenne laal. wa nisaa'il mu'miniin wa nisaa'ee al-mu'miniin dhalaa dhugaa rabbitti amante. Isiin duba gartee hijaaba uffattu, isiin of sattartu ta dhugaan imaana qabdu sani malee dhalaan hundinuu akkasumas tattarantee deemtii jechuun dubbiin duba gartee. Waan rabbiin beekuu fi maal godhe murtii rabbii tana ajaja rabbiin samii torbanirraa gabbuuse kana namni hujitti hiiku isii dhugaan rabbitti amante qofa duba gartee. Boleetiitii yaa ati if sattaruun, ati if dhoysuun, ati duba gartee akka rabbiin uffadhu siin je'etti uffachuun imaana qabaachuu keetii si garsiisti. Hammam takka akka ati rabbii wajjin hariiroo cimtuu qabdu, hammam takka akka duba gartee ati rabbi dhugoomsitee jirtu si garsiisa duba gartee. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. santu irra gaari, santu irra caalaaf, santu irra as dhihaat maal akka duba gartee iyyaalaan hin lakkafamne. Akka maal iyyaala durriyyee, iyyaala suuqa, nama kabajaan qabne, nama hayaa hin qabneen akka hin beekamne, akka hin lakkafamne. Bar rabbii akkana ja'a. Fakkeenya bareedaa tokkoon sii kan nyaata banaa taa'u, nyaata cuqqilamee taa'u, takka muuza sollonqee qabu, takka muuza sollonqee hin qabne, nyaata banaa taa'u titichaa fi raammoo fi wanti adda addaa dhuftee kan irraa nyaattu, nyaata cuqqilamaa oowwaa kan gizee bantu shurufkaan urgaan isaa si dha'u kan irra filadha. Muuza banaa taa'u fi muuza cuqqilamee uumamaan taa'u, muuza sollonqee hin qabne kan qunceen isaa irraa ka'ee jiru, kan raammoon keessaa baatu, kan titichi dhufee akka fedhetti nyaatee deemu, kan duba gartee bineensi adda addaa dhufee irra qubatee deemu. Kuni kan hin banamne kan akkanatti cuqqilameetuma taa'u kan lameen irraa filattee nyaattaati. Beekama namni nyaata raammoon keessaa baatu nyaatu hin jiru. Namni nyaata titichi dhufee gubbaa qubatee deemu, nyaata hantuunni dhufee tuttuqee deemu,
nyaata bashoon dhuftee arraabdee deemtu, nyaata dhuftee sareen urgeeffattee deemtu namni nyaachuu dhiisii ijaan arkuu barbaadu tokko illee hin jiru. Namu nyaata owwaa bareedaa kan cuqqilamee taa'u san nyaachuu fedha. Maaliif? Fayyaa isaatiif jeeti. Yoo nyaata san nyaate ni dhukkubsatare. Yoo nyaata duba gartee cuqqilamee hin teenye kan titichi irraa deemu kan raamoon keessaa baatu san nyaate ni dhukkubsate. Maybii du'uutu maal? Akkasumatti duba gartee muuza raamoon keessaa baatu, muuza cover hin taane, muuza duba gartee hin cuqqilame kan titichi dhufee gubbaa qubatee deemus namni nyaatu hin jiru. Fayyaa isaa isa miidha. Duba gartee obboleetiiti yaati akkas. Gaafa ati sirritti ibsattarte, gaafa ati sirritti hijaaba kee uffatte, gaafa duba gartee Facebook irraa if dhoysite kabajaate eeggatte, gaafa duba gartee ati Facebook gubbatti if baaste, gaafa ani taa akkanaati na laalaa hijatte, sii duba gartee kabajaate gurgure sii ifra hisheesse jechuudha. Siitu duba gartee ifra hisheesse, siitu gatii if dhoorke. Kanaaf duba gartee obboleetiitiif filannaan si harka jira. Intalti dhalaa takka hanguma isiin if dhoysitu, hanguma isiin ija dhiiraa duraa fagaachaa deemtu takka qaali hangasuma takka barbaadamti. Hanguma isiin na arka ani tana ani ta akkasiiti jettee if mul'isaa deemtu takka gatii dhabaa dhufti, vaaliyuu hin qabdu jechuudha. Hamma feete bareedi, hamma feete qabeenya qabaadhu, hamma feete duba gartee gosa feete irraa kootu duba gartee hanguma namni hogguu si harkaa oolu takka bu'aa dhabu. Fakkeenyaaf dahaba haa jennu. Dahabni tokko ni ta'a hogguu dahaba kana ganamuu gizee baate numa arkita. Ganamuu gizee baate numa arkita. Ganamuu gizee baate numa arkita. Wata akkasitti hin fakkaatu. Dahabumaa wasitti hin fakkaatu. Mee bakka tana dahaba biraa tokko jira gidaara kana keessa siin haa ja'an mee. Dhiiroo dahabni san kanuma akkamii lubbuun cabsii baasi siin jatti dahaba san. Dahabuma akkamii wanti gidaara kana keessa jiru. Kanaaf duba gartee shamarran keenya akkana dubbiin. Kanaaf yoo lubbuu teessaniif yaaddan, yoo dantaa mataa keessaniitiif yaaddan, yoo duba gartee fayyaa qaama keessaniitiif yaaddan, yoo duba gartee ija namaatiin nyaadhamuu hin barbaannuu kan jettan taatan, ani nasihaan isiniif qaba. Ani yaada bareedaan isiniif qaba. Yaada dhugaan onneetiyyarraa burqe, yaada dhugaan rabbiif jechaan isiniif kanna hadiyyaa. Sanis maali? Footoo teessan keessaafuu shamarran Facebook irraa haasaa. Yoo nagaya barbaaddan wallahi. Yookiin kaan atummaan bareedduun, atummaan fayyaa qabdu, atummaan nagayaan utaaltee akka feetetti bobbaatee galtu guyyaa keessaa tanuma dhukkubsattee mana keessaa manni kun si jibbisiisa, namni kun si jibbisiisa, nyaanni si jibbisiisa, dhugaatiin si jibbisiisti, uffanni si jibbisiisa, dhiqachuu hin feetu guyyaa adii kana maraattee gabbaata duba garte. Achi booda mana haakimaa fedhan si geessaa oolan. Mana haakimaa fedhan keessa si geessaa oolan. Wallahi fayyaan tee hin jirtu hanga ati dhugaan tawbattee kara rabbii keetii deebituu duba garte. Tayyib. Eega rakkoo ija namaa dubbanne furmaanni isaa maali? Amma rakkoo dubban. Iji namaa nama ni nyaatti. Budaan ni jirti. Nabi Rabbiin nunjee alayhi salaatu wassalaam. Al-aynu haqqun. Ija namaatiin namni nyaadhamuun dhuga. Taariikha durirraahis dubbanne, sahabaarraahis dubbanne, hadiisa nabiitirraahis dubbanne, ayata qur'aanaatirraahis dubbanne. Furmaanni ni jira. Furmaanni kuni maali? Takkaffaa salaata shanan jabeessu namni. Ija namaatiin nama tuqameef takkaa ija namaatirraa if eeguudhaaf takkaa namni sihrii si godhuu mala, namni fala si godhuu mala, osoo atin beena namni si boodaa waa si godhuutu mala. Furmaanni waan kanaa maali?
تكفى نمني صلاة شنن جبيس والله صلاة خنا واللافتون سهنا واللافتون تيسين فدتنا والله جرمتي فيادا تاما تاخي في جي صلاة إيسي وان برا مي آخرا برسن نما دوغان إيمانك قلبي خيساك أبوتي تقويا بروتيس نجاني اتباها جيتي تفقو سيادة أكما دنياتي تو أكما نم تكاتي تفياتي دنتا متاخيتي جي صلاة فيومتي جي وحبراتي بيت والله فيومتي جي صلاة لما فا at least osoo hangam xiqqaate namni guyyarraa qur'aana qara'uu qaba tana jaluma saran namni qur'aana qara'uu qaba sadaffaa zikrii rabbii heddummeeysuu qaba zikrii rabbii gosa hedduu jira subhaanallah alhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل الذكر لا إله إلا الله نبي رتي صلوات بوزو هدوم ميسي عليه الصلاة والسلام سببا أتي ذكري هدوم ميسيتين فياك عمخيتي أركتا رزقي أسهر كستا دوباقرتي حاسدا هستيراتي فهمتا كسومتي دوباقرتي دعائين تيتلين مقبولة سيفتاتي واسا دين كان هدوم ميسي قباب متي خربراتي غنمو صلاة صبي إرقى صلاة بودا آية الكرسي قرأي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تاكهن لما يسا كسبتي قل هو الله أحد هجوسدي قل أعوذ برب الفلق هجوسدي قل أعوذ برب الناس هجوسدي صلاة صبي بودا كرات أكسمت صلاة مغربة إرجع صلاة بودا آية الكرسي قل هو الله أحد هجوسدي قل أعوذ برب الفلق هجوسدي قل أعوذ برب الناس هجوسدي كراتا خنانيس دوباغرتي إجانامات راتي فموني دنديس حديث براخي ستي نبي صلى الله عليه وسلم دبتني مال جان نمني دبقرتي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ويتسدي نمني جي وانت تكلن إيسا واتك هنغوتو جان نبي ربي صلى الله عليه وسلم إيران دي بيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نمني تنجي ولا حسدي ولا فلفل ولا إجانماتي ولا بودا ولا جني واتكلم سنقول وجه دعاي أدادا تنبرا هدو تجرمي هنغنو مغودا هنغنا يوغوني كسومتي دوبا غرتي أسباب أدادا يوغون سنرا فيسبوكا فوتو تيو خاستي خيسافو شمران ilmaan kee babbareedaa ati qabduu fi duba gartee kana waan silaa rabbiin sirratti qananii ija baasaa dhabu olu maaliif jennaan wanni bareedduun hundinuu histii qabdii jaanu lama wanti babbareedduun hundinuu histii qabdi walaa maallaqaas qabaadhu walaa makiinaa bareedduu qabaadhu walaa mana bareedaa qabaadhu ilmaan gaggaarii qabaadhu waan fete qabaadhu waan silaa gaggaarii ilmi namaa itti haajamaa ja'amee yaadamu hundinuu histii qabdii jaanu lama hin duba garte خناف ربي سبحانه وتعالى دندايا داتي دوبغرتي حاسدا هستيرا نجينها باس ربي سبحانه وتعالى يو دوبغرتي اوبولي سخينجا روان نغمتي سوتك اكيني والرئيسا دواي غد ربي نو هاغد توني قطي باي اي برباچستولا اي باي اي هدو برباچستونين الرافد مالي اكما دوبغرتي اتي اجينا مانا سنتي جتي صداتوت اكما اتي اجينا مانا سنتي جتي صداتوتي إجتيتيس نمر صدات قلبي تيتيس نمر صدات له إيه أكمات يوم بريدة تكك أباتي نمني دوبا قرتي وان خيساني بوتاموتي أتيس وان بريدة نمرت يو أركتي بوتامو مال المنامات يتيس أتي وما داتي ميتي إيه أكما إجانا ما فرع صداتوت إجانا ما فرع صدات إجتينا مرة صدات أكما قلبي نما فرع إيدوتي قلبي تيتيس نمر إيك بيفا خمين ايدا المناماتي اوبوليسا خيتكا اوبوليتي تكا نما تقرا وان بريدا تكو اركم مالتا
isaan makiinaa bareedduu qabu takkaa isii waan bareedduu qabdu isii ilmaan bareedduu qabdu isii qabeenya bareedduu akkuma maltaatis ilma namaati gizee akkite san bismillah maasha Allah jeef zaase bismillahi maasha Allah yoo dadhabbe maasha Allah hangasuma jee bismillahi maasha Allah tabaaraka arrahmaan jee hangasum yaa rabbii khiyya barakaa keessa kaayifi yaa rabbii khiyya akka isiif tololtatti anaafis tolanaa oli du'aa godhiif hangasum bismillahi ma sha Allah irraan deebi'a bismillahi ma sha Allah jannaan nagee ifillee nagee goote obboleetii teetillee nagee goote ifillee duba gartee dilii seenurraa if qabde obboleetii teetillee miidhamurraa duba gartee isii qabdee jirtaa kanaaf yoon haqa qunname rabbirraa dogongorus nafsiyyaatiyaa fi shayxaanarraa rabbi subhaanahu wa ta'ala dandahaadhaatii duba gartee badii nuti hin beekne rabbiin keenya nun qabin balaa nuti quban qabne tan duba gartee gama adda addaati nutti as deemtu rabbi subhaanahu wa ta'ala nurraa haa qabuun isnin ja'a viidiyoo biraatiin hanga walitti dachaanuu inshallah nagaan naa tura hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.